ভাইৰেল হৈছে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ বাতিল কৰিছে পৰীক্ষা। মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নীৰৱ ভূমিকা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই বৰ্তমান সময়লৈকে। শিক্ষামন্ত্ৰীকো কিবা এটা যদি সুধিবলৈ যায় তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ খং উঠে। কিন্তু এইখিনি সময়তে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে এটা মন্তব্য। পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱত মানে মন্তব্য কৰিছে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট অৰ্থাৎ টেটৰ পৰীক্ষা আছিল পাঞ্জাবত আৰু পাঞ্জাবত টেটৰ পৰীক্ষা থকা অৱস্থাত পেপাৰ লিক হৈছিল অৰ্থাৎ অলপ খেলিমেলি হৈছিল আৰু সেই সময়তে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰিছে প্ৰশ্ন পেপাৰটো আঁতৰাইছে আৰু যি কেইজন ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেসৰ আছিল তেখেতলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰিবনে? বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ যি হেতালি খেলা বুলি প্ৰশ্ন উঠিছে সেয়া নাইকিয়া কৰিব পাৰিবনে? বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে যে ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিব লাগে সেয়া হ'বনে? আৰু যি কেইজনে এই প্ৰশ্ন ফাদিলৰ লগত জড়িত আছে সেই মানুহকেইজনক উলিয়াব পাৰিবনে? বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহিছে। ভগৱত মানৰ বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে। যদি ভগৱত মানে পাঞ্জাবত এইদৰে এনে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আমাৰ জনে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ কিয় কৰিব নোৱাৰে? পাৰিবনে নোৱাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। মন্তব্যটো আছে আপোনাক শুনাইছো, তাৰ পাছত আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব। ইফাল যোৱাচোন। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करना है। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करना है। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करना है। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करना है।